none perezida wa repubulika Paul Kagame akoze impinduka zikomeye cyane muri guverinoma ndetse n'abayobozi batandukanye bagize amaministeri n'ibigo bya leta nk'uko tugiye kubagezaho muri aka kanya twihuse cyane rero ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo zaryo iy'Ijana na 16, iy'Ijana na 12 n'iy'Ijana na 11. none kuwa 18 Nzeri 2025 nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho abayobozi bakurikira: abagize guverinoma Bwana Yves Iradukunda, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation mini ICT. Abandi bayobozi muri perezidansi ya repubulika Bwana Dieudonné Gatete agizwe umuyobozi w'ibiro bya nyakubahwa perezida wa repubulika. Madamu Viviane Mukakizima agizwe umuyobozi wungirije w'ibiro bya nyakubahwa perezida wa repubulika, na ambasaderi Claude Niko Bisanzwe agizwe umuyobozi mukuru ushinzwe protokole ya leta. Naho mu biro bya minisitiri w'intebe Office of Prime Minister hari Bwana Leonard Minegarugwabiza, umuyobozi mukuru ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za guverinoma. Muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Minafete, ambasaderi Moses Rugema agizwe High Commissioner wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika yunze ubumwe ya Nigeria. Naho minisiteri y'ibikorwa remezo Minifra uko byifashe, Bwana Kanothi Manishimwe agizwe umunyamabanga uhoraho. Muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Mifotra, Bwana Clement Kabirigi ni umunyamabanga uhoraho. Muri minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation mini ICT, Bwana Eraste Rurangwa umunyamabanga uhoraho. Muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, Bwana Tade Tuyizere agizwe vice president. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta RPPA, Bwana Jimmy Christian Byukusenge yagizwe umuyobozi mukuru. Mu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA, Colonel Claude Nkusi agizwe umuyobozi mukuru wungirije. Bikoreye Kigali kuwa 18 Nzeri 2025 mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Dr Nsengiyumva Justin minisitiri w'intebe niwe ushyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero muraryumvira neza, itangazo risohotse muri uyu mwanya, itangazo rivuye mu biro bya minisitiri w'intebe. Iri tangazo rero rikaba risohotse nanone mu gihe hashize iminsi u Rwanda rukomeje guhangana n'inteko ya EU, agasuzuguro kayo. Tugiye kugaruka rero ku magambo akomeye cyane yatangajwe na Gasamagera Werarisi, aho yamaganye yivuye inyuma agasuzuguro k'inteko ya EU. Twihuse cyane rero umunyamabanga mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi Gasamagera Werarisi yagaragaje ko ubwo abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi EU basabaga u Rwanda gufungura Ingabire Victoire Umuhoza bakunze kwita Ivu Umuhoza, bibeshyaga ko iki gihugu ari nk'intara yabo ariko ko abanyarwanda badashobora kubyemera. N'ubutumwa yatangaje mu kiganiro minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiranye n'abagize ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda kuri wa 18 Nzeri 2025. Ingabire washinze ishyaka Darufa Umurinzi ritemewe mu Rwanda afunzwe kuva muri Kamena akurikiranyweho icyaha cyo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho, gutangaza amakuru y'ibihuha no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri Rwanda. Urubanza rwe rwari gutangira tariki ya 2 Nzeri, ariko uwo munsi yihannye inteko y'abacamanza bari bagiye kumuburanisha mu rukiko rukuru rwa Kigali, asobanura ko atizeye ko yamuha ubutabera kuko ariyo yasabye ko akorwaho iperereza ubwo yaburanishaga abandi barimo abahoze muri Darufa Umurinzi. Kuwa 11 Nzeri abagize inteko ya EU basabye ko Ingabire n'abandi bakurikiranyweho ibyaha birimo gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho barekurwa ako kanya, bagaragaza ko dosiye yabo ifite impamvu za politiki. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje abanyamuryango b'iri huriro
abagaragariza ubusabe bw'abagize inteko ya EU burimo agasuzuguro, avuga ko burimo agasuzuguro ariko ko butatunguye guverinoma y'u Rwanda kuko atari ubwa mbere babikoze mu gihe Ingabire afunzwe. Yagize ati twe ntabwo byadutunguye cyane kuko badusabaga kurekura Ingabire Victoire ako kanya harimo agasuzuguro kenshi. N'ubwa gatatu batangiye muri 2013, 2015 none 2025. Gasamagera we yagaragaje ko ibyo abadepite bo muri EU bakoze atari agasuzuguro gusa ahubwo bimeze nko kwibeshya ko u Rwanda ari intara yabo. Ati si agasuzuguro gusa ahubwo ni nko gufata igihugu nta hari intara yawe. Yibukije ko ubwo Ingabire Victoire yafungurwaga muri Nzeri 2018 yari yahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame kuko yari yemeye ko atazongera gukora ibyaha. Yasobanuye ko abakimusabira gufungurwa bari bashyigikiye ibikorwa by'uyu munyapolitiki. Ati twese tuzi uko byabaye, tuzi uwo mudamu imyitwarire ye, uko yasabye imbabazi, uko yazihawe kuko yemeye ko atazongera kwijandika muri ibyo bintu bivuga ko abo bantu bari bamuri inyuma. Dushyigikiye ubumwe bw'abanyarwanda nk'ihame ndakorwaho, tudashobora gukinisha, tudashobora kugira icyo turigurana. Minisitiri Nduhungirehe we yavuze ko abagize inteko ya EU bihuse birengagiza ko itegeko riteganya ko mu gihe umuntu atarakatirwa n'urukiko abakira umwere, bityo akabona ko nta mpamvu yari gutuma bahuruza mu gihe Ingabire atarinjira mu rubanza nyirizina. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibyatangajwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe aho yagaragaje ko inteko ya EU ifite agasuzuguro kenshi, mu gihe Gasamagera Wirarisi umuyobozi wa FPR Inkotanyi we yagaragaje ko imyitwarire y'inteko ya EU irimo kwibeshya gukomeye cyane, ndetse bakavuga ko atari agasuzuguro gusa, avuga ko u Rwanda atari intara y'ubumwe bwo Burayi. Ngira ngo murabyumvira neza cyane ko u Rwanda rukomeje kwihagararaho kigabo nk'uko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yaherutse gusohora itangazo ryamagana bikomeye cyane imyanzuro y'inteko ya EU. U Rwanda rwo rugasohora imyanzuro yarwo rwamagana iyo myanzuro, n'ubundi abagashaka bo hake bakomeje kwibeshya ku Rwanda bazaruyoboza inkoni y'icyuma, ndetse bagakomeza kwibeshya ko ubwo ndavuga Ababiligi noneho bakishwa ko bazashuka cyangwa bazishuka bagashuka n'amahanga ko ibihano byafatirwa u Rwanda ari byo byakemura ibibazo bitandukanye biri mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo aho ngaho nariyerekeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko Ububirigi bukomeza kugenda bubitangaza. Ubu tuvugana Perezida Tshilombo Tshisekedi amaze kuva muri Afurika y'Epfo. Yagiyeyo yajyanwe n'iki, yaganiye ibiki na Perezida Ramaphosa. Ni inkuru nyiri gutegura ndetse ndi gushakisha ngiye kubagezaho mu kanya gato, mugumane natwe mu kanya bagezeho inkuru ya Perezida Tshisekedi Tshilombo muri Afurika y'Epfo. Ni Pilot Rwanda na Pilot News TV, ndabakunda cyane muri aba gaciro.